Сен эмне жөнүндө ойлонуп жатасың, Анрора? Мен ал мага тааныш эмес жерде кантип жашарымды акылыма батыра албайм. Мага тааныш эмес өлкө, башка адамдар, силердин үрп-адаттарыңар биздикинен айырмаланып турат. Сен алар туурасында ар дайым билип келгенсиң да, ошондойбу? Мен сага көп ирет айткамын, мен кантип эсимден чыгарып коёмун. Биздин үйлөнүшүбүз үчүн бул сөзсүз түрдө аткарылуусу шартпы? Менин туугандарым, ата-энем сени кабыл алсын десең, анда муну аткарууң керек. Болбосо мен кыйын акыбалда каламын го. Күбөлүк беремин. Күбөлүк берем. Аллахтан башка кудай жок. Аллахтан башка кудай жок. Жана күбөлүк беремин. Жана күбөлүк беремин. Мухаммад анын кулу жана элчиси. Анын кулу жана элчиси. Эшигиңди ач, Турция. Биз сага бара жатабыз. Даниялык, келин.
şey söylediğini hatırlamıyor. Hatırlamıyor musun ha? Hayır, Kaç yaşındasın? 49. Uşunu keljiretip Şu kantip saçma görürsüңөр men dizilerden ne düşünbeyim. anlıyorsunuz bilmem ki. Эми kech bolup Akşam kaldı. geçmek üzere. Sizler namaz okudunarбы? Gördünüz mü? Filmdin tügöşüne dagы bir az kaldı. Sana ne kadar genç göründüğünü söylemiştim. Bunama bu kadar Men namaz okudum ata. önemli bir şey değildir. Muhakkak geçici bir şeydir. Ama yeni Aferin. Akıldı kızım. görünürdüm. Anlık Sirkin'i arayabilirsin. FMB'de patronumdur. Bununla da tatmin olmaktan Laura Pestik Ayşa, sen ne kaçan zaman okuy koygon okudun? elең namazды? Şey, Menin de aratım bolgonduktan ubaktısı keleri menen ezan okugam. atınca hemen kıldım. Sen de bir doktora görün. Algılı sende de unutkanlık var senin. Hey Bob, şu sarışının ikizlerine bak. Onunla bir hafta salamı saklamacı oynamaya ne dersin ha? Ah, ben değil o, sen. Sence bu normal bir soru değil mi? Salam Merhaba kardeşim. küçük hanım. Menin agam, Menin agam keldi. Yaşasın. Menin agam. Oy Büyümüş. boy. O, Kандай çoğuy kocaman ketkensin. adam olmuşsun Ayavay sen ya. çoğun kişi bolup kalgan turbaysın bu. Ha sen emne de oyladın. Sözsüz östüm da. Ata, Baba, hoş geldin. Hoş geldin oğlum. özlemişim. Men sizlerde ayavay Sizleri o sagındım. kadar özledim ki. Sizlerde ayavay İnanın sagındım. sizleri Sen görebilmek için işenbeysin. hiç Sizlerdi uyumadan, tezirek sırf jetip yemek görүү molası üçün vererek 2 2 gün sutkadan bir beri gecede çala uktap, jebe işpey şaşılıp Hay geldik. Allah. O Size Allah. misafirimizi Men tanıştırmayı sizlerge kelgen unuttum. konoktu tanıştıram dep unutup kalıptırmın go. Sizler emdigiçe Siz tanışmadыңарбы? tanışmışsınız bile. Jür. Gel Seni men babamla özümün tanıştırayım. atam meni tanıştırıp koyayın. Menin atam. Babam. Hoş gelgiler. Hoş geldin. Köçüge çıkıp Ben biraz dışarı çıkıyorum. seyirlep geleyinçe. sen Ama hazır daha ele yeni kelbedin bile. gelmişti. Ata, menin Baba, seni menen hani söz baruuma vermiştin, sen beni ubada de berbedin bile. götürecektin. Al jerde emne Evladım, turasың ne oğlum? bağırıp duruyorsun Bul öyle? emne bolgon buyumdar. Abdullah. Vay Allah, esimden çıga düşkön turbayбы? Oğlum, Metin, Apa, menin canım. Canım. apa, tanışıp koy. Anneciğim sana Hatice'yi Bu tanıştırayım. Hadiça. Salamatsızбы? geldin kızım. Hoş gel kızım bizin Çok үйгө. yaşa. Аябай Aa, курсантпыз. niye ayakta Ay biz kaldınız? emnege Otursak turabыз? sen. Кана Şöyle. olturalычы. Ah. Ayşe Ayşe, kızım, tamak Kızım, daярдай hadi git koyчу. yemeği ısıt. Жеңең менен Abimler ağam yoldan жолдон geldi, келишет. acıkmışlar. Açка болсо Hadi керек. yavrum. Жакшы болот апа. Кайырлуу Günaydın таңың Ayşe. менен Айша. Günaydın Hatice yenge. Кайырлуу Erken tаңың менен kalkmışsın, Хадича. Biraz dinlenseydin. Мынча эмнеге Bu kadar эрте туруп dinlenmek алгансың? yeter. Дагы дем алсаң болмок. Bugün Жакшы yapacak эле çok işimiz дем var. алдым. Бүгүн биздин Hollandalı жумушубуз olarak көп. Türkçeyi Сен çok güzel Голландиядан konuşuyorsun болгонуң yenge. менен түрк тилин Аңлайсың аябай ба? жакшы билет экенсиң. Менин агам үйрөттүбү? Ben aslında Мен Danimarkalıyım. Даниялыкмын. Атамдын Babamın жумушу işi sebebiyle туурасында биз Hollanda'ya ал жака yerleştik. көчүп кеткенбиз. Rotterdam Мен Üniversitesi'nde лицейде okurken окуганымда ihtisasımı бизде түрк çocuklar студент üzerine кыздары yapmak көп isteyince болчу. Мен ошолордон 2 yıl үйрөнгөм. Türkçe Алар kurslarına менен devam жакшы ettim. сүйлөшүү Yine de үчүн pek iyi мен түрк konuşamıyorum. тилинин курсуна Olur 2 жыл mu? окугам. Türkiye'de Бирок bile түркчө senin жакшы kadar сүйлөй güzel албайм. konuşamayan Бизде сага binlerce караганда insan var. өз тилин начар сүйлөй турган миңдеген түрктөр бар. Bunları Бул sana белекти getirmiştim. атайы сага Kabul арнап eder алып келгенмин. Çok Чоң teşekkür рахмат ederim yenge. сага Хадича. Bu da Бул senin. жоолук дагы Metin сага başını Айша. örttüğünü Метин söylemiş. сени башын ороп жүрөт деп айткан. Teşekkür ederim. Рахмат. Nedense yoğurdun suyu hep Emmi şu bize munday kalıyor. boldu oğlum. Biz sen Yıllarca üçün uğraşıp hiç nerse gidip bizde seni ayaganыбыз жоқ. Kaymak tutasın Seni diye bilip alsın Avrupa'ya, dep Европа İhtisasa өлкөлөрүнүн gönderdim. içindеги эң жакшы Sen болгон sonralarda лицейге sulanıp geri жөнөткөнбүз. geldin. Биз сени Dinini мусулман bilen, кызына Müslüman biriyle үйлөнүшүңдү evlendiğini görmek каалаган bizim hakkımız болчубуз. değil miydi? Бирок сен бизди Ama укпай, sen bunu bizden биздин esirgeyip үйгө anne бул diye аялды birini жетелеп başımıza келдиң. getirdin. Ата, Baba o Müslüman. ал кыз ислам İsmini динин artık кабыл anne falan кылган.
Андрора деген атын Хадиша деп өзгөрттү. Onlar Хадиша gerçekten деген Müslüman olur аларды mu сен sanıyorsun? кантип мусулман деп Gök ve suyla эсептейсиң? değirmen Сен dönmez. аларды билбейсиң. Onlar Алар Müslümanlığı өздөрүнүн тандап evlenebilmek алгандарын için жоготкулары adam kandırmaktan başka bir келбегендиктен şey гана değil. ушуга барышат. Сен өзүңдүн сөздөрүң менен күнөөнү мойнуңа жүктөп алып жатасың. Эгерде чын көңүлдөн исламды кабыл кылсачы? О Аллах, сен кантип муну далилдей аласың? Германияда эр бар швециялык бир аял исламды кабыл алган болчу, бирок эринен жашыруун чиркөөгө барып жүрүптүр. Качан күйөөсү билип калгандан кийин ажырашып мекенини кайтарып жөнөтүп жиберген. Акырын сүйлөчү. Келин бир болсо ойгонуп калгандай, кокусу угуп калбасын. Келин деген Ne çabuk ал da кантип kabulleniver. тездик менен исламды кабыл кылды экен, а? Бул тез. Биз кеч калабыз. Maşallah ne güzel olmuş. Кудайга даңк болсун. Көрүнүшүң Кайыр кандай кош. сонун? Кайыр Güle кош. güle. Жакшы бар улум. Allah zihin açıklığı Жакшы versin. бар кызым. Аллах силерге жар болсун. Жолуңар шыдыр Güle güle болсун, canım. менин кымбаттууларым. Карайынчы, Хадича турду бекен. Жумуштарыбызга барганга чейин авам менен учурашабыз. Мени карачы балам. Жумушуңарды баштоодон мурда Азиретти муфтийге да учурап Апа, койгула. о Аллах. Хадича исламды кабыл кылган. Хадичанын исламды кабыл кылганы туурасындагы тастыктоочу документи барбы? Ох, апам эй. О Аллах, эмнеге анын ачуусу келди? Мен барын айтып коёмун атама. Сен дайыма ушундай кыласың. Мектепке жалгыз баргың келип жатса айта беришиң мүмкүн. Кайырлуу күн аба. Вай вай вай. Мен сени Голландиядан келгениңди уктум. Мага коңгуроо чалып койбодуң, э? Бизде үй бүлөлүк кичирээк чыр-чыга түшкөн себеби коңгуроо чала албадым. Бизди кечириңиз. Эч нерсе эмес улум. Христиандардын кыздарын ислам динин кабыл кылдыруу аябай кыйынга турат. Бирок бул сооптуу иш. Көрүп турасың го. Келинибиз биздин турмушубузга тез эле үйрөнүп кетет. Хош келиңиздер. Сизди көргөнүмдөн аябай курсантмын. Аллахка шүгүрлөр болсун. Биздин келинибиз түрк тилин сону билет Менин турбайбы? атым Хадича. Эмнеге биз коридордо турабыз? Мындай иш болбогон көрүнүш. Кана, бөлмөгө өткүлөчү. Мен чай бергиле деп суранып келейин. Чайдан башка эч нерсе сунуштай албайм. Кечирип койгула. Ахмет, биздин меймандар үчүн 3 чай берип койчу. Меймандарга деп айтып койбосоң, даамдууда чай беришпейт бул жерде. Кана, сүйлөп отурчу. Тойду кандай өткөрөсүңөр? Бүгүн документтерди ЗАГСка тапшырабыз. Тойду кайсыл күнгө белгиленүүсү билинет анан. Азыр адамдарды күттүрбөйт. Мурунку учурдай. Тойду кайсыл күнгө болуусун так белгилеп беришет. Менин үй бүлөм да силер менен учурашкылары келет. Аллах кааласа, силер өзүңөр келип каларсыңар. Ишиңе ийгилик болсун, Нуридин. Сиздин уулуңуз Голландиядан келин алып келди дешеби? Сооптуу иш болгон турбайбы? Каяктагы сооптуу иш? Келин күйөөгө чыгуу максатында гана исламды кабыл алганда. Биздин кыздарыбыз эмнеси жаман? Айша, Фатима. Биздин кыздар деле европалык кыздардан айырмасы жок го. Балдарды жашынан эле тарбиялоо керек. Биздин балдар тарбияны лицейден алууга аракет кылышат. Сен
Maşallah. Биздин beş кызыбыз vakit карачы, namazını hiç 5 kaçırmaz. убакыт намаз окуйт. Ramazan'ı eksiksiz tutar. Рамазанда орозо кармайт. Менин угушума караганда, сен Метиндин досуна кызыңды турмушка берен деп жатыпсың. Енгей Метиндин мектептеги досу. Kendi mesleği var. Анын атасы Babası inşaat курулуш менен işçileri. алектенет. İyi bir aile. Эң жакшы үй бүлө. Aman Nurettin Билесиңби, efendi, Нуридин? Bunlar mühim işler. Сенин балдарың чоңоюп калышты. Bana Мен sorarsan сенин ордуңда aileyi bir daha болгондо, araştır, sor. болочок күйөө баланын үй бүлөсүнүн туурасында кеңирээк билүүгө аракет жасар Sen элем. merak etmeyin Сен usta. өтө ар Ben ишке kızıma аралашып, güveniyorum. кызыкчуу Damadın адамсың eksiği уста. olsa bile Мен onu yola өзүмдүн кызына getirebilirim. ишенемин. Кокус кандайдыр бир кемчилик болуп O zaman калса, hayırlı olsun ар diyelim нерсени Nurettin efendi. өзүнүн ордуна коюучу Аллахтын өзү. Сага оомат тилеймин, Нуридин. Карачы, кандай кооз көйнөк. Бул бизге да туура келет. Биз ушундай көйнөктү кийип алсак, баарысы таң калышмак. Ооба, тойдон кийин мен каалаган көйнөгүмдү киемин. Хадича экөөбүз ата энелерибиздин шайын оодарабыз. Көрөсүң ошондо. Мачида, сиз билесизби, Энгей менен Метин мектепте бирге окуган. Алар аябай ынак болушкан. Биздин силерге сунушубуз бар. Келгиле биздин балдарды үйлөнтүрүп коелу. Буга эмне дейсиз? Мен эмне дешимди да билбейм. Айша окуп жатат. Менин кымбаттуум, Айша ушул жылы лицейди бүтүп жатат. Ага эмбитен турмушка чыгуу туурасында ойлонуу керек. Эгерде Айша университетке окууга киргиси келсечи, Айша өтө тырышчаак кыз. Эгерде университетке киргиси келсе, кире берсин. Энгей буга сөзсүз уруксат берет. Мен эмне десем экен, кызым? Мындай ишке Аллахтын көзү түз болсун. Байкаштырып көрөбүз. Бул ишке атасы менен Метин эмне дешер экен? Бүгүн кечинде биздин үйгө келиңиздер. Шылтоо менен балдарды көрүп кетесиздер. Мачида, сиз дагы чашканы табагына жаап коесузбу? Апам мындай кылбагыла дейт. Мен мындай ырымдарга ишенбеймин. Анан чындыгын айтсам, буга окшогон ырымдарды ишке ашканын көргөн жок элем. Көрбөсөңүз эмне болуптур? Бул ырымга көпчүлүгү ишенишет эмеспи? Мен күйөөм үчүн аш даярдап жатам. Карап коюңчу. Менсиз сүйлөшүп олтуруп тургула. Каерде булардын кызы менен тааныша калды экен Энгей? Кабатыралба апа. Метин Европадан келин алып келген. Анысына карабай, ал тез өзгөрүп кетти ой. Менин уулум жакшысы Даниялык кызга үйлөнсө болмок. Салам. О, кайнага. Мен сени көргөмдөн курсантмын. Кош кел. Сен ойлогондой баары тегиз эмес бирок. Ne yani? Эмне үчүн? Мүчүлүш барбы? Кана Хадиша? Eve bıraktım. Мен аны үйдө калтырдым. Ал Стамбулдагы турмушка анча күнөлек. Мен сен туураңда өзүмүн башчыма айттым. Ал сени менен сүйлөшмөкчү. Ойлонуп көр. Сени менен бирге иштешебиз деген келип жатабы? Niye olmasın? Эмне үчүн Akraba мүмкүн olacağız ya. болбосун? Hadi Биз görüşürüz. келечектеги туугандарбыз да. Мейли кеттик. Бул музыканы угуп жатып, мен ар дайым уктап каламын. Ата, Misafirler мүмкүн açısından бул da bu akşam şu музыканы угуп биздин меймандардын башы ооруп кетер. Мүмкүн өчүрүп коерсуң. Сенин оюңча биздин европалык келиндерибиз музыканы угушпайбы? Аларга бул музыканы жагып калаарына да кепилдик беремин. Jestinden haberi bile yok. Сенин жүрүшүң апа. Yerdeki kağıdı değiştiremezsin. Буга чейин жүргөмүн. Бул сапар ойлонуштуруп көрөмүн. Келгиле, кезекти алмаштыралы. Жок, сен жүрүш жасагансың. Укчу апа, сага дагы бир жүрүштү өткөрүп жиберүү ыңгайлуу болуп турат. Мирая жүрүштү токтотпо. Tamam anne.
Айша бир аз көңүл коюп Şekerim, ойносоңуз. dikkatli oyna, yarın. Кана кыздар, болгула. Hadi kızlar. Кымбаттуум, жетишердейм ушунча ойногонуңар. Bu kadar Андан oyun көрө yeter. келгиле, Biraz dans бийге edelim. чөйлү. Биз оюнду бүтө элекпиz, кымбаттуум. Bütün gün oyun Силер oynayacak түнү менен değilsiniz. ойнобойсуңар да. Gel. Турчу, gel. кеттик. Hadi. Кеттик. Голландияда жүргөнүң менен ойноону эсиңен чыгарбапсың да. Кечиресиз, жүрүңүз, тансага түшөлү. Бир аз көңүл ачалы. Жүрүңүз менин агам. Агам менен жеңем келишти окшойт. Ушундай тургун, кыймылдаба. Эй, жигит, иштер кандай? Апа, саламатсызбы? Жакшысыңарбы? Жакшы, сиздерди көргөнүмөн курсантмын. Биз дагы. Кандай? Болдубу? О, апа, дагы 15 күндөн кийин менин жана карындашымдын Ушунчалык тою болот. тезби? Биз дагы даярданышыбыз керек. Карачы, мен сага эмне алып келгеним? Сага чоң рахмат, Хадича. Сага жагабы? Аябай кооз экен. Сен Шахзаданын өзүсүң да. Апа, ушундай той көйнөктү Хадичага да тигип бер. Сөзсүз ага да тигип беремин. Ал дагы менин кызым да. Хадича, сага көйнөк жактыбы? Апам сага ушундай тигип берет. Сага эмне болду, кызым? Мусулман болуп туруп ушул көйнөктү мен мечитке кийип киришим керекпи? Той мечитте эмес, ресторанда болот. Бардык келиндер ушундай кийинишет. Силер мени келекелеп жатасыңарбы? Эмне болду, кызым? Эгер сен кааласаң, мен сага көйнөктү башка фасондо тигип берем. Сен мага жооп бере аласың, эмне болду? Силердин диниңерде башка өзгөчө мыйзамы жокпу? Менин бул жерге келгениме көп убакыт өттү. Биздин эл менен силердин элдериңердин ортосунда кийимден, үрп-адаттан өзгөчөлүктөр бар. Жүрүш-туруштан баарынан. Мен ушул жерге келгенден бери исламдын мыйзамдары менен эч ким окуткан жок. Мен эмне кылууну билбейм. Кыйналууга душар болуудамын. Шашылба, Хадича. Ар нерсенин өз мезгили болот. Той өтөт. Башка үйгө көчүп өтөбүз. Бизде убакыт толтура болот. Бардыгы окуп үйрөнүүгө. Биздин өлкөдө турмушка чыгып жаткан кыз өзүнүн күйөөсүн угуу керек. Бирок мен сенен башында эле муну талап кылбаймын. Мен өзүмдүн динимди эстен чыгарууум үчүн, мен аны мага эстетүүчү нерселерден мен алыс болуум керек. Мага жардам бер, сенден суранам.
Макул. Bizimkileri ikna edelim. Жакшы болот. Sen kalagan nerselerdi kılabız. Men barıp ata-enem menen süйлөшөйүн. Bugün Bugün Engin'de kiralık daire baktık. Galiba Yengey yine menen biz de onlarla konuşacağız. üylördü körüp geldik. Çok iyi. Жакшы, Ve son макул. haber. Ha, İstersen alar menen ay bir başından подъездde болот itibaren koçaması. Meral'in çalıştığı şirkette işe İjara başlayabiliriz. kalgan üyesi. Эгерде ошол жаш жигит сага жага турган болсо, ага турмушка чыга бер. Бирок анын динин кабыл алышына эмне зарыл? Сен мусулман өлкөсүнө кетип жатасың. Сен башкача болот деп ойлонуп жатсаң керек. Сен өзүңдүн бөтөндөрдүн ичинде каалагандай сезесиң. Анроре, биз сени католик кылып тарбиялаганбыз. Эгерде сен ага турмушка чыксаң, кайгыга түшөсүң. Кийин буга өкүнөсүң. Апа, мен метим менен сүйлөшкөм. Мен мусулман болууну чечтим. Sevgili anne. Кымбаттуу апа, үйдөн чыгып кеткениме көп убакыт болду. Биз метим менен Стамбулга келерибиз менен тойго даярдык көрө баштадык. Buyurun. Sağ ol. Merhaba, hoş geldiniz. Gelinlik ne kadar İnşallah. Yok, hayır. Kızım, Başını örtmeyecek başыңды misin? жаап алчы. Азирет азыр нике окуйт. Мен анте албаймын ата. Сен көрбөй турасың? Сенин баш жасалгалооңо эч нерсе болбойт. Анан оңдоп аласың. Жок, мен анте албаймын. Оңдоого көп убакыт керек болот. Арзыбаган нерсеге мүчүлүш жасабачы. Bekliyorum ya. Evet. Карачалар Ne kadar yakışmışlar, бири-бирине değil mi? шайкеш келип турушат. Муну алып башыңа салып алчы, кызым. Jin жана шайтандардан Аллахтан паана тилейм. Даңктуу жана мээримдүү жана ырайымдуу бүткүл дүйнөлөрдү жараткан Аллахтын аты менен.
Maňa Çok en dikkat kıyın et, bolup usta, jatat. Çok. En kıyın maňa, usta. Эртең мененки тамак даяр. Hemen geliyorum. Mına getip bara jatam. Men çay gana içemin. Yine Negedir tabitim Hap jok. vereyim mi? Tablетка берейинби? Jok, bugün bir Bugün dolborunu bitirmesi bütüşüm gereken gerek. iki Bul projem meni var. kavatırlantıp Onun jatkandyktan tabitim jok. Engin yardımcı Yengey olmuyor sağa mu? jardam berбей жатабы? Ara sıra Jardan oluyor. beret. Onun da Бирок işi başından anında aşkın. kede Desene жумуштары patron көп болуp ikinizi kalat. de Силердин да koşturup башчыңар duruyor. биздин Bizde de öyle. башчыбыздай талапчан болсо Айтмакчы, керек. Ay, sormayı мен unuttum. сурабай Yeni калган işe турбаймбы? başlayabildin mi? Жаңы Benim жумушуң hayatımda кандай? hiç yabancılık Чет элдик çekmedim катары diyebilirim. мага урмат назары Zaten менен tercüme карашат. benim için Котормочунун zor bir жумушу iş değil. анча деле кыйын болбойт. Doğru. Ооба, өзүңдүн тилиңди бил, Diğeri kocanın жана dili. башчыңдын тилин бил. Ayşe эмне, Ayşe ойгонгон kalkmadı жокпу? mı? Ойгонгон, Biraz rahatsız. бирок өзүн бир аз жаман сезип жатат. Кайрылуу таң Günaydın Айша. Ayşe. Кайрылуу Günaydın, таң. hoş Кир geldin. кире бер. Сен бүгүн жумушка барбайсыңбы? Кече узак иштегендигимден бүгүн түшкө чейин бошмун. Бул спирттик ичимдик кимдики? Бул Ben Yengey. değil, Engin. Ар Sabahları күнү bir жумуштун de içmeden алдында işe бир gitmez. рюмка вино ичет. Zihin açıyormuş. Мурун ал Öncesinde иччүү içer бекен? miydi? Билбейм. Öncesini bilmem. Бирок Ama биз evlendiğimiz үйлөнгөндөн günden бери beri ал içiyor. өтө жаман. Сенчи? iyi misin? Аны Мен эмнеге сордум. сурап жатасың? Biraz Көрүнүшүң durgun чарчагандай görünüyorsun. көрүнөт. İyi. Менин баары жогум жакшы. Eyvah, Сериал bizim dizi башталып калган başlamış, турбайбы? başını kaçırdı. Эсимден чыга түшүптүр. Rahibe Katalina'yı çağırabilir miyim? Onu gidip çağırın Sacramento. Tabii. Size kanıt göstereceğiz. Elbette. Göstereceğiz size.
Esingden çıgarba kızım. Sen kaysyl dindi tandap alууң özüň ıhtiyarında. Бирок dindi кийимге окшотуп алмаштырып болбойт. Эгерде sen биздин dinibizdi tandap ziyaret kılsan, men üçün çok sığmak dinin kurallarını, mantığını, ibadet şekillerini öğrenip Menin oyunca sen bir çeçimge kele albay жүрgөндөйsүn. Oşonduktan aябай жакшы ойлонуp туура чечимге kел, kiyinip Lütfen bu ökünüşte kararını kalması yeniden üçün. düşün ki sonradan pişman olmayasın. Ыйык ата, мен төрөлгөндөн бери христиан дининдемин. Бул жерде менин башка динди эмес христиан динин тутунуп келгендигим туурасында суроо болбосо керек. Dünya ülkelerine bir göz Анын atmalı үчүн kızım. бүткүл дүйнөдөгү Niye bütün ileri элдерди ülkeler салыштыруу Hristiyan? керек. Neden geri kalmış ülkelerin Эмне çoğu үчүн Müslüman? жетиштүү өлкөлөрдүн көпчүлүгү Bu durum христиандар, sana bir şey ifade etmiyor. өнүкпөгөн өлкөлөрдүн Bu көпчүлүгү sorunuza мусулмандар. ancak Бул Müslüman суроого мен ülkelerden жооп birini бере tanıdığım албайм. zaman Мен cevap мусулман verebilirim Aziz өлкөсүндө Bey'den. жашап көрбөгөнүмчө. Buyurun efendim. Beni mi çağırmıştınız acaba? Evet Rahibe Katalina, size bazı sorular sormamız gerekiyor. Rahibe Katalina, bize gözlemlerinizi söyleyin. Sizce Maria Ricciardi ve Rahibe Beatrice iyi anlaşıyorlar mı? Evet, çok iyi anlaşıyorlar. Çok güzel. Şimdi başka bir soru soruyorum. Birlikte olmadıkları zamanda... Ayşa, sizde sizlerde hiç din dini tuurasında kitap yok mu? adabiyatlar жок mu? Olmaz olur mu yenge? Sözsüz var Alttaki Hadice. rafa bakıver. Ildıyka tekçeni karasaң? Katalina, Rahibe Beatrice ve öğrenci Maria, rahibe ve öğrenci Bu mu? ilişkisi Mına bul bu. çok Evet. Oba. çok daha yani ileri çok daha ne efendim çok daha Уп жатамын. Buyurun. Dayar Hazır болгон Herr Schneider. Ершин Айдын. Эгерде Elbette. кааласаңыз, мен İsterseniz сизге алып hemen барып getireyim. беремин. Макул, Tamam, мен сизге hemen алып oraya барамын. geliyorum. Жакшы бол. Peki. Этият бол. Dikkatli ol. Башчы Patron sabah çok эртеден sinirliydi. бери сиркеси суу Gönderilen көтөрбөй bazı калыптыр. numuneler postada Кайсыл бир kaybolmuş бизге mu? жөнөткөн документтер Herkesin почтадан fikri жоголуп кетип, Yoksa табылбай postacıya жатат экен. benzer Бул tarih биздин mi bu? күнөөбүз эмес, почтальондордун күнөөсү. Директор азыр кеңешме өткөзүп жатат. Ошору менен сиз жөнөткөн кабарыңызды айтамын. Бул кандай деген сөз? Ахмет Кескин. Алар бизге телефонда айтышып, кат аркылуу кабар беришкен. Кабар алышпай коюшкан. Урматтуу İstediğiniz Ершин evrakları Айдын. getirdim Мен Herr сизге Schneider. керектүү документтерди алып келдим. Мына ал документтердин İşte buradadır көчүрмөсү. fotokopisi. Siz bular Siz менен bununla таанышыңыз ilgilenecek мүмкүн. lütfen Herr Keskin. Tamam. Жакшы. Сиз эми ишке түштүңүзбү? başladınız galiba. 2 жума мурда мырза. Бул Al кыз soylu, абдан çok эмгекчил çalışkan, жана тырышчаак başarılı. кызматкер. Ben Мага onu жагат. çok beğeniyorum. Таанышып кой, Her Ахмет Ahmet Кескин. Keskin. Силердин Sizin бөлүмүңөрдүн bölümü башчысы. müdür oluyor. Tatil Эс алуудан yaptı, келип şimdi бүгүндөн başlıyor. баштап ишке киришип атат. Биз менен Merhaba. иштегениңизге Aramızda hoş курсантмын. Teşekkür Рахмат ederim мырза. efendim. İsminizi Мен сиз duymuştum. туураңызда көп жакшы сөздөрдү укканмын. Фильм saat 8'de Filmin başlalat. kokteyli saat 8'de Esiңден olur. чыгарба. Эстен чыгарбайм. Daha Дагы vakit var. убакыт бар. Метин, Metin. сыйынууну İlk kitap ачуучу tekniği дуба ne деген эмне? Кандай? Ne demek? İftitah Açucu duba. tekbiri. Билбеймин. Bilmem. Hiç Эч duymadım. качан уккан эмес экенмин. Айтчы, сөзсүз Peki, түрдө günde 5 beş жолу vakit намаз namaz окуу kılmak керекпи? şart mı? 2 veya 2-3 3 жол vakit кылса kılınsa da болбойбу? olur mu? Пайгамбар Мирашта Мирашка peygamberimize чыкканда öyle Аллах emredildi. 5 Biz de жол o окусун emri деген. uyuyoruz. Андыктан биз дагы 5 жол Мираж окуйбуз. деген эмне? Бул kitapta китепте öyle bir эч şey нерсе бул yazmıyor. туурасында жазылбаптыр. Бул Мираж Мухаммед peygamberimizin пайгамбардын Кудустагы асманга месжиттен göğe Аллахтын çıkışı demektir. астына барган түн айтылат. Мухаммад пайгамбар да Peygamberimiz İsa gerçekten пайгамбарга göğe окшоп çıkmış. асманга Yani көтөрүлүп İsa'nın кеткенби? göğe yükselişi gibi mi? Суранам Lütfen сени abi. Хадича. Мага Lütfen beni de халакат anlamaya бербечи иштөөмө. Bu Мен projenin бул yarın долбоорду akşama эртеңки yetişmesi күнгө чейин бүтүшүм Бирок керек. бул Бул китепте ал китапта туурасында аз гана нерселер жазылыптыр Yarın да. sana vakti Эртеге olursa сага мен görüşürüz жакшы onunla. китеп сатып беремин.
Bu konularda Ayşe belki senin Acun sorağına yardımcı cevap bere olabilir. alat. Эртең менен да, кечиндеси да ушун içe берсе боло беле. Бул жер пиво бар эмес го? Kendi evimizde şöyle 2 kadeh içebilecek miyiz? Эмнеге сен тойго чейин эмнеге айтпадың ичкилик ичкениңди? Oldu mu ki? Dün Mela firmasına Keçeye kampanya jo'natgan qatning ko'chirmasini olib kelchi, Amira. Tabii efendim. Ahmet Mirza, sizni 1 minut algam mümkün beken? Iş gününün akırında Bu kattı saatte suraydı. mektup istenir mi yani? Sağ ol. Çok Kim çalışana yaxshi çok istese, ağa Diğeri jumuş bitince yetişti. başlarsın. Teklif Men katты mektuplarından daярдап koydum. bahsediyorsanız Al masanın stolun üstünde üstünde. duruyor. Aferin. Azamatsın. Bu kadar hızlı Sen çalışma ушинтип kız, иштей bizi берсең işimizden биздин edecek. ишибиз көмүскө да O zaman калып кетет. yarısını artır Менин ya da beni кыжырымды kızdırmamaya bak. келтирбей, анда sen de Hadi işte. kızlar, Үйгө toparlanın. даярдангыла, saat 5 болуп Bilmiyorduk, kaldı. iyi ki söyledin. Bunu biz bilbeyбизби? Allah rızası için biz. Allah üçün sadaqa. Allah rızası Sadaqa için berip biz ketingizler. sadaka. Doğru Taştap hanımlar ketingizler, bey, sadaqa Allah berip rızası ketingizler. için Allah sadaka üçün beringizler sadaqa. etmeyin. Allah rızası için Кетти Хадича. Хадича, тезирээк эле баспайсыңбы? sadaka. Siz Силер yürüyün, басып ben тургула. size Мен силерге жетип аламын. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun kızım. Allah her şeyi gönlüne göre versin ya. Allah tuttuğunu altın etsin evladım. Allah rızası için bir sadaka. Fakir Кечиресиз. Мен сизден бир нерсе сурасам мүмкүнбү? Сурай бериң. Мен сизди угуп Дин жатам. боюнча адабияты бар бөлүм каерде? Din boyunca adabiyat? Ооба. Мен ислам Evet, жөнүндө İslamiyet'le китеп ilgili сатып kitap алгым almak келет. istiyorum da. Бул кайсыл Hangi бөлүмдө? bölümde bulabilirim? Бул жерде азыркы күндөгү адабияттар, din боюнча китептер бул жерде жок. Такыр эле Yani sizde hiç жокпу? dini kitap bulunmaz mı?
Dindик китептерди эч ким сатып албайт. Андыктан биз аны алып келгенден кажет жок. Biz de getirtmeyiz. Таң калыштуу. Сизге жардам бере албаганыма Yardımcı olamam. мени кечирип коюңуз. Жакын китеп магазиндеринен мага керектүү китепти таба Жок, аламбы? тилекке каршы сиз чоң базарда китеп саткан жерге барсаңыз, диндик адабияттар ушул жерден таба аласыз. Сизге чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Жакшы калыңыз. О, Аллах. Каяка кетип жатасың? Автобуска биринчи эркектер Сиз кирет. чоң гана мени түртүп салып автобуска чыгып кетесиз. Сен башыңа оробол салынып алып, мага бир нерсе үйрөтүп жатасыңбы? Сен билесиңби сенин алдыңда ким турганын? Достор, тезирээк болгула. Рухсат бекен, биз кирсек. Ооба, кириңиз. Суранам сизден. Суранам сизден, комплиментти өзүңүзгө алып калыңыз. Биринчи сиз кириңиз. Биз билдик сиздин ким экениңизди. Суранам сизден, өтүңүз.
Эмне үчүн мени эч ким ислам динине үйрөтпөйт? Мен христиан дининде болгонумда мен жумасына бир жолу болсо да чиркөөгө барып сыйынып турчу элем. Азыр мен эч нерсе жасабайм. Ислам туурасында эч нерсе билбеймин. Ушул мезгилге чейин эмнени билгиң келип жатканын эч кимге айтпаган элең. Айтчы, сени эмне кызыктырат? Мени бардык нерсе кызыктырат. Ушул китептердин баарын окушуң керек. Хадича, өз башыңча муну окуй албайсың. Окуган маалыңда да андагы айтылган нерселерди аткара албайсың. Баарын бирденинен өз алдынча өздөштүрө албайсың. Биз мусулман болуп төрөлгөнбүз. Сен ансыз деле Мекин менен бактылуусуң. Андай эмеспи? Эмнеге мага мындай карап жатасың? Хадича, жооп берчи. Yenge. Эмнеге мен исламды кабыл кылдым экен? Сенин агаңа турмушка чыгуу үчүнбү? Evlenmek için. Сен менин динимде жаман болгон деп ойлойсуңбу? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Биздин динибиз эң жакшы дин, Хадича. Эң акыркы дин. Эгерде сен кааласаң, ислам туурасында баарын айтып берем. Биздин динибиз эң жакшы дин. Биздин динибиз диндердин ичинен эң жакшысы. Биздин динибиз эң жакшысы. Биздин динибиз эң жакшы дин. Dinimiz iyidir. Ben bu işi Кечир мени. kıvıramayacağım Исламды мен galiba. каалагандай тез өздөштүрө албай жатамын. Biliyorum. Seni hiç kim şaştırgan жок. Баарын таразага салып ойлонууга убакыт керек болот. Бардык нерсени бир мезгилде өзгөртүп жиберүү мүмкүн эмес. Мен ислам туурасында акырын билип келе жатамын. Менин оюмча, дин биздин жашообузду bizler farkında olmasak bile жай, iç тынччылыкка dünyamızı карай rahatlatan, багыттап жаткандай. bize huzur veren bir duyguymuş. Ben bunun Мен эмне dinlerini үчүн farkında исламды кабыл varıyorum. алганым туурасында көп Ve ойлоном. neredeyse din değiştirme kararımı bile sorgulayacak hale geldim. Муну менен сен hayat? эмнени айткың келди? Yaptığından pişman Батум, mısın? Sen din değiştirmenin ne Metin, demek olduğunu Sen bilemezsin. meni Metin. түшүнө албайсың. Bu insanın Кандай benliğini адам Allah болбосун, kullak eden, iç динди dünyasını baştan өзгөртүүгө sona жасаган değiştiren çok кадамы zor bir кыйынга karar. турарын баары Bugüne билет. kadar içimdeki ses Ушул hayatımın мезгилдин en doğru kararını өзүндө verdiğimi мен söylüyor. бир чечимге келүүм Ama керек. artık ya Мен bilinçli bir толугу Müslüman менен olmak исламды ya кабыл da eski кылуум dinime керек dönmek же arasında bir karar мен vermek өзүмдүн zorundayım. динимде Yoksa калуум bunalıma керек. gireceğim. Мына маселенин Bunu маңызы hissediyorum. ушуга келүүдө. Башка жолду Böyle мен söyleme көрбөй Hatice. жатамын. андай дебе Хадича. Bizim dinimiz dostluk ve Биздин barış динибиз dinidir. тынчтыкты, достукту İnsanların чыңдоочу huzur дин. bulduğu en son, en Бүткүл mükemmel адамзат din. үчүн бул Sakın дин kendini акыркы. kapı koyma. Мен ушуга Жана эң окшогон таза дин. сөздөрдү гана Dinimiz угуп bu жатам. zaten. Эң En акыркы, son din, эң en жетишкен, mükemmel эң din. акыйкат Ayşe деген гана arkamdan сөздөр. bizim dinimiz Айша iyidir менин diye артымдан bağırıyordu. биздин Sen, дин эң Ayşe, жакшы дин деп diğerleri. кыйкырган боюнча Hepiniz калды. kulaktan Сен dolma Айша bilgilerle жана hareket башкалар eden ушуну kötü гана fikirli көп жолу кайталап insanlarsınız. тастыктап жатасыңар. Bugüne kadar İslam 5 боюнча dakika эч oturup нерсе кылбайсыңар. İslamiyet Силердин nasıl бир bir күндө dindir diye болбоду дегенде düşündüğünüzden 5 минутта açıp 2 исламга sayfa көңүл kitap буруп okuduğunuzdan койгонуңарга bile şüpheliyim. менде ишенич жок. 2 саат диний китепти окуганыңарды көргөнүм жок. Макул. Peki, Эгерде bağırıp биз kalp kırmak көчөгө senin dini inancına uyuyor. кыйкырып чыксак, биздин динибиз Bizler senin эң için жакшы kötü деп. örnek olabiliriz. Бул жакшылык Ama алып söz келбейт. veriyorum yeni dinini öğrenmek Мен için сага сөз sana беремин. elimden gelen Мен her сенин türlü ислам yardım боюнча edeceğim. каалаган маалыматты таап берем деп. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Аллахка шүгүр болсун. Элхамдү Ааламдын жаратуучусу жана лиллахи ээси. Rabbil Мээримдүү жана рахматына алемин алуучу. Рахматына рахматына. Мээримдүү сага кыямат күндө сага кайрылабыз. Rahim Сенден жардам Малики берүүнү суранабыз. Yevmiddin ve Бисмиллахир-рахманир-рахим. İyyâke nestaîn.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah жалгыз. Ал төрөткөн эмес. Lem yelit. Жана өзү төрөлбөгөн. Velem yulet. Жана өзү төрөлбөгөн. Аны менен эч ким тең келе албайт. Ага окшошу жок. Ал улуу Аллах. Aferin Hatice. Азаматсың. Namaz surelerini tahminimden Бул daha биздин kısa намазда sürede колдонуучу эң кыска сүрөлөрдүн бири. Бул намаз үчүн сөзсүз болуучу нерсеби? Namaz için Жок. değil Бул ama намаз abdest үчүн için эмес, şart. тааратта болуу İnsanın үчүн. vücudunda Эгерде oje gibi тырмакта altına лактын su кичине geçirmeyen гана bir бөлүгү tabaka калса varsa да ne таарат gusül толук ne болбой namaz калат. abdesti kabul olur. Менин артымдан Senin туруп, yaptığın мен hareketleri эмнени tekrarla. кайталасам, ошону кайталоого Hangi аракет sureleri кыла бер. okuyacağını biliyorsun değil mi? Кайсы сүрөлөрдү окуганды билесиңби? Ооба, билемин. Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен. Билесиңби уста, менде товардан эч нерсе деле калбады. Кече бир фирмадан мык алайын дедим эле. Мендеги мыктардын башы кайрылып кетип, кардарлар качып жатышат. Кээ бир товарларды кайра кайтарып берип жатышат. Эч кимге эч нерсе сата албайтам. Yüzümü kızartıp kimseye satamıyorum. Мына бардык нерселер турган боюнча турат. Нуридин. Bozulan sırf esnaf Бул адаттагы ahlakı нерсе да Nurettin Bey. сатуучуларга. Eskiler dünyanın Мурунку çivisi bir kere убактарда yerinden çıkmaya мыктардын görsün. сапаты да Bütün жакшы nizam болчу. tepe taklak olur derlerdi. İşte Кайрылуу görüyoruz. таңыңыз менен апа. amca. Günaydın Ayşe. Кайрылуу таң ата. Hoş geldin kızım. Мен апама кетип Anneme жатам. gidiyordum. Сага bir кайрыла yemek yedim. кетейин дедим. Dün Кече yaptığımız бул kesten пирогду bir бышырган parça элем. getirdim. Hilmi Абам amcayla менен birlikte бирге ооз yersin. тийип койгула. Рахмат Sağ ol кызым. kızım. Үйгө ала кетчү нерсе болсо алганча кетейин. Tıpkı okul Эсиңдеби? zamanlarındaki Мен gibi. мектепте окуганда мен сага жардам Эсимде берчүмүн. кызым. Zaten Жок, hiçbir şey үйгө yok o өзүң zamanlar бара бер. öğrendiğin Эч gibi. нерсенин керек эмес. Азыр мурункудай эмес. Жакшы анда. Сага Аллах жардам берсин. Meral saatin Мирайда saat канча болду? 2:20 2'den geçiyor. 20 өтүптүр. Eyvah geç kalıyorum. Эмне Ne oldu болду? Hatice? Эч нерсе Yok bir şey. болгон жок. Карасаң, İşte bak. сен муну көрдүңбү? Görüyorsun şunu. Ал жерде эмне болуп жатат? Билбейм, Ершинайдын мырза. Сиз кааласаңыз мен карап көрөмүн. Ооба. Биздин башчыбыз Ахмет келе жатат. Аллах намазыңды кабыл кылсын. Teşekkür Рахмат ederim сизге. efendim. Жумуштан кийин окусаңыз болбойбу намазды? Yapsan daha iyi olmaz mı? Ар бир намаздын намаздын өзүнө белгилүү белгиленген сааты бар, убактысы Ахмет бар. Sizin Мага daha iyi караганда bilmeniz gerekir. сиз жакшы Biliyorum билсеңиz tabii. керек. Күндүз окулбай калган намаз болсо кечинде окуса да болот деген жол бар. Kılamadığın namazları akşam evde kılarsın.
Мен сизди түшүнбөдүм. Демек, мен бул жерде намаз окубашым керекпи? Жок. Биз ага намаз окууга тыюу сала албайбыз. Бирок иште муну жасаган болбойт. Сен өзүңүн иш ордуңа болушуң керек. Эгерде намазды убагында окубасам, жараткан Аллах аны кабыл кылбайт. Кайсыл китептерди алсак болот? Мен дин туурасындагы китептерди билбеймин. Адеп ахлак туурасындагы китепти карап тур. Кайрылуу күн. Кайрылуу күн. Кече мен сиздерди бул магазинден көргөн болчумун. Сиздер менен дагы бир кыз болчу. Ооба, биз менен биздин досубуз Сирин болчу. Сиздер мага ислам боюнча китеп тандашып кое алар белеңер. Биз сиздин эмнени издегениңизди билбейбиз да. Мен Голландиядамын. Мен жакында исламды кабыл кылганмын. Менин атым Хадича. Бул менин досум Мирайда. Өтө жагымдуу. Сиз жакында исламды кабыл кылганыңыз үчүн биз сизге керектүү китептерди таап беребиз. Сиздер жакшы билесиздер. 1 минутта күтө туруңуз. Мына бул китептерди окусаңыз болот. Сиздерге чоң рахмат. Кечиресиздер, дагы бир суроо берсем болобу? Сөзсүз бериңиз, болот. Эмнеге башыңарды жаап аласыңар? Бул жөнөкөй гана. Эгерде кааласаңыз, бир тынчыраак жерде, кафеде сүйлөшүп отурганча сизге түшүндүрүп коебуз. Мен бара албайм. Менин убактым жок. Бүгүн мен да бара албаймын. Күйөөмдүн жумуштан келгенине чейин үйдө болуум керек. Бүгүн кечинде бизди конокко чакырышкан болчу. Анын эч жаман жери жок. Сиздин убактыңыз качан болгондо жолугушуп сүйлөшөбүз. Муну алыңыз. Рахмат. Сона, biraz үнүн төмөндөтүп койчу кызым, суранам senden. Politikaya atılmaya iyiden iyiye karar verdi. Türkiye'nin önemli zenginlerinden birinin sosyalist bir partiden aday olmasına ne denir bilemiyorum. Her neyse canım, siz onu bırakın da şirketin idaresi için yerini kime bırakacak ona bakın. Şu anda en iyi aday Engin. Çünkü içimizde en eskisi o. Son projeyle sen de patronun gözüne girdin, unutma. Силер мурдара кабар берип койгонуңарда, силер үчүн мен таттуу бир нерсе бышырып коймокмун. Мен Хадичанын намаз окуй баштады дегенине аябай кубанычтамын. Биз өзүбүз намаз окубайбыз. Мен эми баштадым. Эң жакшы. Биз үчүн дуба окуп коюунун эсиңден чыгарба. О Аллах, вилканы алып келбепмин го. Келиң, мен алып келейин. Олтура бер. Мен өзүм алып келем. Аябай жагымдуу аял экен. Ооба. Ata, emniyet için biz Türkiye'ye barbayız. Niye kiliseye gitmiyoruz? Bak kızım. Kızım, biz Müslümanlar meşitke barabız. Çirköyge Hristiyanlar barışat. Anda emniyet için biz meşitke barbayız. Emniyet için biz barbayız. Hem nereden çıkarıyorsun bu şimdi bunları? Sözlü emniyet için başlap kaldın. Sen biraz daha büyü. Birlikte gideriz. Sen çoğun oygun, anan meşitke birge barabız. Sona, men saga belekte kooz uçka berimini kalaysın mı? Okulda kullanırsın. Mektepte munu menen жазасın. Rahmat Hadice. Teşekkür ederim Hatice yenge. Namaz okuu üçün söz türde meçitke barуу şart emес. Үйдө namaz okusa da bolo beret. Har күнү эрте менен мектепке жөнөдөн мурун мен да дуба окуймун. Aferin. Azamatsın. Peki dua ederken Kaçıl ne dubanı diyorsun okuysun? bakayım? Ey menin jaratuucum, okuda mağa jardam Derslerinde bana ber. yardımcı Menin ol. okutuucularımdı kaba Öğretmenlerime kılba. mahcup etme. Sen böyle Sen dua bunu etmeyi kafan nereden öğrendin öğrendin kızım. bakayım? Men bul dubanı Televizyondaki küçük Michael da böyle dua ediyordu ya anneciğim. Hatice yengemin nesi var anne? Papa. Arkadaşlar, Dostlar, uzun süredir siler aktif menin bul politikaya atılma dol borgo konusundaki bolgon göz kararlılığımı karашымды biliyor. жакшы билесиздер.
Biz bул убакытты көп күткөнбүз. Sizlerin çalışkanlık Сиздердин ve бири-бириңерге kabiliyetinize güvenim tam ишенип olduğu жардам için берип, кеңешип gözümün иштеп arkada жатканыңарды мен kalmayacağına көрүp eminim. турамын. Yine de Ошондуктан doğabilecek boşlukları gidermek için араңардан эң жакшы aranızda иштегендерди yeni бул bir iş bölümü бөлүмгө yapmaya бөлүм karar башчылыкка дайындоону туура таптым. ve aranızdaki en Мен kıdemlilerden көптөн бери biri olduğu долбоор için бөлүмүндө Engin'i ийгиликтүү tasarım bölümü иштеген şefliğine getiriyorum. Йенгийди bölümdün Kendisi başçısının başarılı жардамчылыгына çalışmalarıyla daima тандадым. takdir Йенги ettiğim bir arkadaşımdır. жакшы иштеген, Bu жетиктүү arada ишчи жана bizim адис, bölümü şefiniz жакшы İhsan жолдош. olacak. Ал эми силердин бөлүмүңөрдүн башчысы Ихсан болот. Genel müdürlük Генералдык koltuğunu ise директорлукка Metin'e мен emanet ediyorum. Метинди дайындадым. Мен турмушка чыкканга чейин келечектеги турмушумда күйөөм менен бирдикте бактылуу жашоого аракет кыламын деп ойлогон элем. Кандай дин болбосун, үй бүлөнүн ар намысы биринчи кезекке коюлат. Биз Йенги менен бири-бирибиз менен келише албай калдык. Менин оюмча мен динге көп көңүл бурганымдан болсо керек деймин. Мен болгон иштерим, акылым жеткенине көп убакыт болду. Болор иш болду. Мага ишен, Хадича. Эми атама болушуп, ага да кам көрүүгө даярмын. Мына сен түшүнсө болот. Сен каалооң менен түшүнгөн түрдө исламды түшүнгүң келет. Direnç, hırs. Менде мындай сапаттар жок. Андай Öyle деби deme Айша. Ayşe. Сен Dönülemeyecek эң bir yolda жакшысың. değilsin. Биз Sen биргеликте de benimle өзүбүздүн beraber her şeyi үстүбүздөн yeniden иштей başlayabiliriz. баштасак көрөсүң. Мен Keşke кандай öyle муну olsa. каалаганымды билгениңде Benim эле. yetiştiğim toplumda Адамдар менен insanı сүйлөшүү үчүн şartlandıran, күчтүү мүнөз kendine керек. bağlayan o kadar çok şey var ki. Жеңе, мен Sen түшүнбөйм. kendini bu kadar Кантип hızlı сен тез değişime өзгөрүп nasıl кеттиң. alıştırabiliyorsun? Gerçekten anlayamıyorum yenge. Мен эки жака Üniversiteye ilk чыкканда başladığım sene менин сиңдим пайда benden болот. 2 yaş Биз büyük olan эң erkek жакшы kardeşim жашаганбыз. aniden öldü. Кемчилдиктер болбогон. Күндөрдүн бир күнү апамдын жүрөгү кармап калды. Мен ошол күндөн баштап жашоонун мааниси туурасында ойлоно баштадым. Ошол кемчиликтерди чечүүнүн жолдорунун үстүндө иштөөгө үйрөндүм. Ошол изденүү мезгилинде мен Метин менен таанышып калдым. Мен өзүмө исламды болгонун болгондой кабыл кыламын деп чечтим. Эгерде бул дин мага канааттандыруу алып келбесе, мен бул динден баш тартмак болдум. Мен исламды кабыл кылдым. Качан мен намаз окуй баштаганда, көңүлүмдө тынчтануу пайда болгон эле. Кийинки мезгилдерде намаз окуп жатканымда мен ошол толку боюмдагы мурдалары болгон тынчтыкты сезбей жатам. Мага бир нерсе жетпей жаткансый. Эмне жетпейт? Мага ишен, Айша. Эгерде ислам дини үчүн менден бир нерсе керек болсо, мен аны колумдан келгенчелик даражада жасоого даярмын. Биздин жаңы досторубуз келе жатышат. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Сиздерди көргөнүмдөн курсантмын. Аллах оомат берсин. Жаңы орунда жакшы иштөөгө Аллах насип кылсын. Рахмат. Жаңы орунда Аллах насип кылсын иштөөгө. Рахмат. Оомат тилеймин. Teşekkür ederim, sağ ol. Рахмат. Жаңы орунда оомат берсин. Рахмат. Seninki de, sağ ol. Рахмат. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Жаңы орунда ооматтуу иш болсун. Teşekkürler. Рахмат. Бардыгы жакшы. Силерди сок менен коноктоймун. А кечинде бул окуя үчүн үйүмдө күтөмүн. Рахмат. Бул маселеде туура эмессиң, Зухра. Ар бир элдин үрп адаты, салтын сактоо жана сыйлоо керек. Бул туурасында телевизордон укканмын жана бул туурасында гезиттерден да жазып турушат. Мен эмне туура эмесминби, Айша? Сени менен биздин ислам дини туурасында көз карашыбыз ар башка. Биз демократиялык өлкөдө жашап жатабыз. Ар ким каалаганын айтууга жана жазууга акысы бар. Бирок акыйкат мына бул жерде. Уккула.
ыймандуу аялдарга айткан. Ким Аллахка ишенсе, көздөрүн тосушсун жана абирлүү жерлерин сакташсын. Ушинтип башталат Ан-Нур сүрөсүнүн 31-аяты. Башына жана көкүрөктөрүн жабышсын. Дагы бир аят бар бул туурасында айтуучу. Эгерде кааласаңар мен окуп беремин. Сүрө Ал-Ахзаб сүрө 39-аятта айтат. Эй пайгамбар, жубайларыңа, кыздарыңа жана мумундардын аялдарына айткын, үстүлөрүнө жамынчыларын жамынсын. Биз пайгамбардын аялдары, кыздары аркылуу биз билебиз. Аллахтын буйругу менен алар жамынчыларын жамынууга буйрулган. Мына көрдүңөрбү, кымбаттуу Айша? Сен айткан сөздөр менен бул жерде жазылгандардын ортосунда канчалык айырма барлыгын сен дагы эле үрп, адат, салттарды сактоо керек деген ойдосуңбу? Сен Куранга жазылганга жана пайгамбар Мухаммадтын айтканына ишенесиңби? Мен Хадича жана башка баштарын жашырбаган аялдарды мусулман эмес деп эсептейсиңби? Зухра муну назарда туткан жок да. Ар бир жүрөгүндө Аллахка ишенген адам мусулман деп эсептелет. Ал башын жаппаса да. Бирок биздин күндөрүбүздө мындай кийимде жүрүү аябай кыйын го. Sadece inandığı dinin emirlerini yerine getirmek gayesiyle örtündüğünü sakın unutma. Мүмкүн анчалык деле кыйын эместир. Бирок көчүдө бардыгы сага көңүл бурат эмеспи? Жумушта сенин үстүңдөн баары шылбыңдашат. Herkes sana bakar. Ошондой эмеспи, Хадича? Сен айтчы. Öyle değil mi Hatice? Burası Venedik'in tam ortasından geçen meşhur Canale Grande, yani büyük kanal. Жүздөгөн шаардагы суулар ушул жерден башталат. Yüzlerce kanalın hepsi buraya açılır. Bul köprü Burası da Bialka köprüsü. Büyük kanal üstündeki en çoğun jana Koz köprü de esepteles. En güzel olan Rialto köprüsü. Altından her gün yüzlerce gondol geçip Ar günü bul жерден жүздөгөн кемелер өтөт. Алардын баарысы сөзсүз түрдө ушул келишкен көпүрөнүн астынан өтөт. Кымбаттуум, бул сенсиңби? Бул менин досторум. Жаңы ишке генералдык директор болуп дайындалганымды куттукташып келишти. Мен экөөбүз бирге жасаган слайдтарды көрсөтүп жатам. Азыр бүтүп калды. Бул эң чоң Сан-Марокко майданы. İtalyalıklar anı Yazı da atışat. Burası da oranın meşhur saat kulesi. Кайырлуу кечиңер менен. Силерди көрүүдөн аябай курсантмын. Кайырлуу кечиңер менен. Yeter Engin, çok içmişsin zaten. İlişme bana. Biz gidelim artık. Senin ruhsatın menen. Evet, bize müsaade. Sağ olun. İyi akşamlar. Tamam, sonra tekrar görüşürüz. İyi akşamlar. Жетет Хадича. Бар билишти сен мусулман экениңди. Намаз окуйсуң, мындай тереңдөө керек эмес. Эмне үчүн сен мындай кийимде келдиң? Сен өзүң мени исламды кабыл кыл деп айтпадың беле? Мен исламдын мыйзамында көрсөтүлгөн нерселер менен жашоого аракет кылып жатам. Болуптур. Ислам менен жаша. Сен Айшаны кара, апамы, башкаларды карачы. Алар дагы мусулман. Алар сендей кийинишпейт го. Эмне үчүн сен мени жайыма койбойсуң? Сен мени кайрадан христиан болуумду каалайсыңбы? Менин мусулман болгонум сага жакпай жатабы? Мен өзүмдүн каалоом боюнча жашоого укугум жокпу? Мага кыйын болгонуна карабай, мен толугу менен өзгөргүм келип жатат. Кандай сен тез өзгөрүп кеттиң? Исламды үйрөнүүдө сен мага жардам берем дебедиң беле? Сен дагы мени түшүн, Хадича. Мен эми генералдык директор болуп калдым. Биз эми ар түрдүү кабыл алууларга барабыз. Бирок сен ушун турушуңда мен сени алып бара албаймын го. Ансыз деле адамдын кыжырын келтирүүчү маданияттуу олтуруштардан мен жадап бүттүм. Мени ушундай маанисиз жерлерде баруудан куткарып койгонуң жакшы болду. Маанисиз нерселерди айтуу жетишет. Сен мени менен экенсиң, сен бул кийимдерди кийбейсиң. Сени кийгениңди көрбөйүн. Мен сага тыюу саламын. Сен эмне? Мени укпай жатасыңбы? Сен эч нерсе билбейсиң. Ислам туурасында. Билүүгө аракет да жасабайсың. Мусулман адам Аллахтын мыйзамы менен жашоо болсу керек. Сен мага
кылакат берүүгө жана тыюу саламын деп убара болбо. Мен эч нерсе билбеймин ислам туурасында. Мен ар дайым силер менен жашагым келет. Менин өзүмдүн үй бүлөм бар. Мен сага баарын түшүндүрүп беремин. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Аллах үчүн нанга бериңиз. Мен 2 күндөн бери эч нерсе жегеним жок. Аллах үчүн. Allah rızası için bir ekmek parası. Рахмат сага балам. Сени Аллах колдосун. Хадича. Artık hep bizimle kalacaksın. Sen эми биз менен жашайсыңбы? Силер менен жашагым келет. Менин өзүмдүн үй бүлөм бар.
Ey kızım, töшөктү жыйып убара болурсун да. Мен өзүм эле жыйып коймокмун. Rica ederim anneciğim. Zahmet Апа, olur бул mu? эмне дегениңиз? Мага эмне муну жасоо кыйынга турар беле? Metin menin Sen oğlum. de kızım sayılırsın. Sen bolsa menin İkimizin kızımdaysın. arasındaki münakaşaya karışmak istemem. Men kimdir bирөөнү силердин Ama burası ортоңорго kendi түшүүсүн evin gibi каалабайт элем. Бирок бул жерде өзүңдүн үйүңдө жүргөндөй сезе бер. Кабыл эткен Sakın диниңден inancından taviz жана verme. тандап алган Ve туура doğru жолуңдан bildiğin эч yoldan качан şaşma kızım. кайтпагын, кызым. Биздин убактыбызда кантип ушинтип кийинип жүрүшөр экен? Hiç anlamıyorum. Түшүнбөйм мен. Olacak şey değil. Pek de Эч кандай өзгөчөлүгү жок. Genç yaşta bunun beyninde Көрүнүштөн kim аябай yıkılacak? сулуу көрүнөт. Bir şey Жаш değil, кыздарыбыз да ушуларды Avrupalılara турап da жүрүшпөйбү? rezil oluyor. Сиз эч кандай өзгөчөлүгү жок дейсиз. Бүткүл Европанын алдында маскарабыз чыгууда. Excuse me, we want to go Кечиресиздер, to биз train темир station. жол вокзалына баруубуз керек. Кечиресиздер, биз чет элдиктердин тилин билбейбиз. We want to go to train station. Train station. Кечиресиздер, мен сиздерге жардам бере аламбы? Yes, please. We want to go Ооба, to train биз station. темир жол вокзалына баруубуз керек. Темир жол вокзалыбы? Туура барып туруп оңго буруласыздар. Бир аз жүрүп дагы оңго буруласыздар. Сиздер мени түшүндүңүздөрбү? Thank you. Ооба, рахмат сизге. Рахматка арзыбайт. Merhaba. Evet ya. Çok kötüydü. Sen iyi ki servis var. Yoksa ya servis Bir de İşe dışarı geç kalırdık yani. Bayağı iş var. Evet. Çok Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Ne var ya? Кайрылуу таң Мирайда. Сен эмне мындай кийинип алгансың, Хадича? Эмне болду Мирайда? Ne varmış halimde? Сен эми ар дайым ушундай кийинесиңби? Ооба. Bu kız iyice Бир şaşırdı болсо бул galiba. аял акылдан азгандай. Мүмкүн чачын кырдыртып салгандыр. Bayağı bildiğimiz türban. Мен антип ойлобойм. Бул кыз мусулман. Suyu kaynadı zavallının. Карагылачы анын Her кийген şımardı öyle кийимин. yobazlıklara izin vermez. Мындан эч пайнап чыкпайт. Шынайдын буга уруксат бербейт. Günaydın. Günaydın. Kayırılı tam. Günaydın efendim. Günaydın. Toplantı yapacak mıyız? Ben size haber vermem. Şimdi film başlıyor. Peki efendim. Мына бул тест Efendim, bu чечилчү eve маселеси kazandı бар geldi. документтерди Açın, сиздин odanıza столуңузга коюп коем. Guten Morgen, Frau Soylu. Кайрылуу таң Ершынайдын. Аябай Siz сулуу çok güzel көрүнөсүз. olmuş. Teşekkür ederim. Рахмат. Мен эми Ben ишендим artık сиздин inandım, чыныгы siz мусулман tam Müslüman болгонуңузга. Sağ olun. Ыраазымын сизге. Бүгүн саат Бүгүн 11-де саат 11 эки iki хим kişi технологдор geliyor, келет. teknik Сиз kimya. документтерди даярдап Siz койдуңузбу? anlaşma Ооба, Evet, Ершынайдын. Ayşe Дагы бир Belki көчүрмө да lazım olur жасап diye койдум. yazışma evraklı Кокус fotokopilerini керек de болуп içine калар koydum. деп. Teşekkür Razım, ederim Hatice. Frau Soylu. Сени куттуктап койсо болот, Хадича. Seni Эч gerçekten нерседен tebrik жана etmek эч lazım кимден Hatice. тартынбай, Aklına сен koyduğun өзүңдүн şeyi жумушуңду kimseden жасай бересиң. utanmadan, çekinmeden Эмнеге yapıyorsun. тартынуум керек? Niye utanacak? Бул жерде уяла турган Yapmaya эч нерсе şey жок. değil. Билесиңби? Сага өтө жарашыптыр бул кийим. Сен да ушундай кийинсең, сага дагы жарашат. Ben mi? Сага эмне Aman aman, болду? kalsın. Сен. Эмне?
Kecheki kılgan işime kechirim suranam Hadicha. Biz Tatile mi çıkıyoruz? Otpuskaya ketebizbi. Men munu menini bakıp kendim ötkörүү oynadım. üчүn Алектен Canım hiç келелем. yemek Takır yapmak ele istemedim. kechki tamakты жасагым Önemli değil. келбеген эле. Dışarıda baş başa Bul güzel maandilүү yemek masele yeriz. emes. Kafege barabız. Sen ne dersin? Биз экөөбүзбү? Al жерден bir tattуураак нерсе жеп алабыз. Evde Biz үйдө жокпуз. Ya önemli bir А şey. эгерде бир нерсе болсочу? Ayşa, emне болду? Ne var Ayşe? Niye Эмне ağlıyorsun? kıylap жатасың? Ne oldu Ayşe? Эмне болду Айша? Энгил мени берип койду. Siz Жүр içeri Айша geçin. үйгө. Ben Engin'le Чечкиндүү konuşayım. болуу Силер керек. бөлмөгө кирип отуруп тургула. Мен эңгейим менен сүйлөшөйүн. Эгерде башынан İnsanın сенин kendine күйөөң has кичкене жана prensipleri olmalı. кечинделери Eğer үйгө ilişkiye кеч келгенине karşıysan daha каршылык ilk günden көрсөткөнүңдөй tavrını эле Kocanın жыйынтыгы gitmeden мындай gitmesine болчу bile эмес. hoşgörüyle bakmaman Мынчалык gerekiyor. кыйналып азап чекпейт элем. Sadece daima Азыр tarif карачы ediyormuş. эмне болгонун. Мен сага түшүнбөйм Хадича. Бир туруп мени менен макул боло каласың. Бир туруп энгейге болуша калгандайсың. Сиздер мусулмандар, мусулман мамлекетинде жашап туруп, жүрөгүңөр менен мусулмандарча жашоонун ордуна европалыктарча жашоого аракет кыласыңар. Мындай эки жактуу турмушта жашоого мүмкүн эмес. Сен кыскараак айта берсең болот жеңе. Сен жүрөгүңдүн чакырыгы Sen боюнча kalbine teslim мусулмандардай ol, жаша. Müslüman gibi yaşa. Анда O сен zaman мындай pek çok мүчүлүштөрдөн problemin kendiliğinden кутуласың. hallolduğunu göreceksin. Сен 3-5 диндик китептерди окуй калып, намаз окууну үйрөнүп алып, өзүңдүн диндин кожоюну катар эсептеп калдыңбы? Жетишет. Мен сенден суранамын Айша. Сен мусулман катары жашаганыңан бери сенде эмне мүчүлүштөр жоголуп калдыбы? Кече жакындагы агам менен болгон жаңжалды кандай тез эсиңден чыгарып жибердиң? Эгерде сен мусулман болсоң, эмне үчүн европалыктарча жумушка барасың? Болбосо үйдө отур. Ayşe, Айша, biraz bekler токтой misin? турчу. Суранам сенден. Айша, Ayşe. Alo. Оба, бир минутта токтой туруңуз. Meral Miray Hanım. dayım. Meral Hanım. Мирай дайым. Ne var? Эмне керек? Size Сизди telefon. телефонго Kafama эмнеге vuracağını баштан söylesene. кармайсыз? Çağırdım Чакырып ama койсоң duymadınız. болбойбу? Мен чакырган Tamam. элем, сиз укпадыңыз. Макул. Оба, Alo, угуп buyurun. жатамын. Салам, Хадича. Merhaba Hatice. Bugün bir yere жерге uğramak жалгыз istiyorum. кетип жатамын. Yanımda birine Жүр бирге ihtiyacım барып var. келели. Benimle gelir Жалгыз misin? баруудан зеригип жатам. Hoş Hoş geldiniz. geldin. Hoş bulduk. Силерди көргөндөн Buyurun, курсантмын. Мирайдалар бүгүн Meral келишпедиби? Sevim okuldan gelmediler mi? Алар Edebiyat мусулмандарды fakültesine türbanlı үйүндө ислам öğrencileri окута алышпайт. almıyorlar. Ошондуктан Dekandan тынчыраак topluca жерге же randevu кафеге almışlar, oraya учурашууну gittiler. тандашат. Hasta olmasam ben de Эгерде gidecektim. бир аз кеч келгениңиздерде мени да таппай калмаңыздар. Билесиңби, сени кандай сюрприз күтүп турганын? Айтсам сен кечеги ишимди кечиресиңби? Бир гана сюрприз үчүн. Анда киргин да өзүңдү жыйнап ал. Апа. Анрора. Апа. Anne. Менин балапаным, неге өзүңдүн келериң туурасында geleceğini кабар haber бербедиң? vermedin? Биз Seni сени havaalanında аэропорттон karşılardık. күтүп алмакпыз. Сен ушунчалык Çok өзгөрүпсүң. Seni Мен сени tanıyamam. тааныбай калыптым. Мусулман болуум үчүн мен ушундай кийинүүм керек. Силердин үйүңөрдө бош жер көп эледир. Мен силерге белектерди алып келдим. Рахмат, апа.
Эмне үчүн Енгейдин Bu ani апасы davet bizdi işi de nereden çakırıptır. çıktı Ayşe? Бул жумуш менен байланышкан чакыруу. Ал жерде маанилүү коноктор Çok болот. yorgunmuş. Ошондуктан İstirahat сенин etmek апаң жолдон бир аз дем алсын деп сурандык. Биз бир нерселерди сатып алалы. Курук кол менен кирип барганыбыз туура эмес го дейм. Ооба, ошондой. Кааласаң алар келгичекти бир аз сейилдеп албайлыбы? Olur. Макул. Сулуу кыз, эгерде бош болсоңуз мүмкүн айланып келбейлиби? Кечиресиз. Кечиресиздер. Кызык, сен бир нерсени түшүндүңбү? Sen bundan bir şey anladın. Сен эмне чын эле түшүнбөдүңбү? Мен билемин, бул маанилүү жоопкердүү долбоор. Биздин ишибиз жакшы болуу үчүн биз жакын көлөмдөгү курулуштарды курубуз керек. En küçük bir şüphe bile uyandırılmamalı. Жаңы түзүлгөн бөлүм бул тапшырманы аткара алат деген ойдосузбу? Tabii. Енгей менин балам. Бирок ага карабастан мен мындай жооптуу жумушка мен митингге ишенип тапшырар элем. Бүгүн кечинде аны менен сиздер таанышасыздар. Анын эң жакшы Даниялык аялы бар. Мен генералдык директор Митиндин аялы менен тааныштыгым бар. Биздин Дания менен жалпы түзгөн долбоорлорубуз бар. Meral, abinler Мираль, geldi galiba. бул биздин конокторубуз Bakıyorum болушу мүмкүн. Азыр караймын. İyi akşamlar. Кайрымдуу кеч. Hoş bulduk Meral'cim. Мен силерди көргөнүмдөн курсант. Мынчалык көңүл бурууңузга Meral söylemişti de зарылчылык жок. inanmamıştım ayol. Рахмат. Sen Мираль tam мага bizdeki айтты Türban эле. yobaz kızlara Мен ишенген benzemişsin. эмес элем. bakarak Сен толугу менен insanları yobaz жамынып diye жүргөн nitelendirmeye биздин hakkın yok кыздарыбызга aynı. окшоп калыпсың. Биз силерди көргөнүбүздөн курсантпыз. Кайырлуу кеч. Merhaba. Кайырлуу кеч. Саламатсыздарбы? Merhaba. Engin, мына бул sen şu şişeleri açar бөтөлкөлөрдү mısın? аччы уулум. Ayşe kızım. Айша sen кызым, şöyle бул git. жерге олтур. Хадича, Hatice sen de Metin'in yanına Метиндин otur. жанына олтур. Kusura bakmayın ben yemek Кечиресиздер, yemeyeceğim. мен Siz buyurun. тамактанбайм. Мен сиз отура бергиле. Ушинтсе да болор беле. Тамак жебесең да биз Yemesen менен de отур. otur. Birkaç Мүмкүн parça bir şey бир atıştırırsın. нерсе жээрсиң. Israr etme. Сурана lütfen. бербе, Oturmak Метин. Мен istemiyorum. столдо олтурууну каалабайм. Сен мени жерге чаптың. Olmaz değil mi? Müslümanlığı kimseye İslamdan bırakmaz. baş tarta alбашыңды Ama bu билем. arada tutumunla gülünç olduğunun Бирок farkında bile değilsin. башка адамдардын Sen de алдында başkaları мени gibi değilsen, шылдыңга коюп giyip жатасың. gitsen, Эмне topluma үчүн uyum сен sağlasan башкалардай olmaz mı? болсоң болбойбу? Башкалардай кийинип, кечинде бир жерлерде топтолуп көңүл ачууга болбойбу? Эмне Söyler үчүн мен misin bаарынын Metin? көңүлүн алуу Başkalarına керек? uymak zorunda olan Мен kişi niye чыныгы hep ben мусулман oluyorum? катары Benim урматка tek isteğim татыктуу болуп inancıma жашагым uygun келет. şekilde yaşamak ve Сага bu konuda чучканын saygı этин görmek. тарса, сен аны Sana domuz жейсиңби? eti verseler yer misin? Мунун Canım, onunla эмне bunun ne алакасы ilgisi бар? var? Сага Ona бүгүн içki içtiğin вино oldu mu? ичкиң деп зорлукташкан жокко? İnsanlar inandıkları Эгерде gibi адамдар yaşamazlarsa диндин yaşadıkları gibi көрсөтмөсү inanmaya менен başlarlar жашашпаса, Metin. анда бул бир тыйын Kabul, ben карызбайт. sürekli Мен сага koyunlardan biri сүйүү gibi менен мамиле davranmıyorum. кыламын. Sivri Эгер yanlarım сенин var. мага болгон Ama koyun gibi мамилеңди güdülmek ушундай hoşuma болуусун gitseydi ne din билгенимде, değiştirir ne de бул buralara жака келмек gelirdim. турсун. Исламды да кабыл İyi kendine кылбаган bir koz болот ver. элем. Биз бардык нерселерди сүйлөшүп албадык беле? Сен өтө Kendine тереңдеп gel кеттиң. Өзүңө Ağzında келип ал söylediğini Метин. Kur'an duyuyor mu? Сен өзүң Yalan ойлонуп mı? туруп Эмне? сүйлөшпөйсүңбү? Туура Sana эмеспи? yeni icatlar çıkar Бирок demedik ki. сен Ama ар sen дайым neredeyse бизди başımıza şeyh kesirdin. бир нерсеге күнөөлөөгө аракет Bundan кыласың. sonra ne Ушул мезгилден öldürsün, тартып ne de сен böyle saçmalık мындай ver. кийинбешиң Bırak жана Чолугумду бер. Bana ait hiçbir şey Сен мени çekiştirmeye менен hakkın мындай yok. мамиледе болууга акың жок. Метин, өзүңө кел. Bu ne barbarlık? Hollanda'da olsam Голландияда böyle bir şey өзүңдү yapamazdım. мындай алып жүрбөйт элең. Балапаным менин, Анрора. Хадича, Hatice. Хадича. Hatice. Хадича. Hatice. Sevgili Metin. Метин,
Менин кымбаттуум, сенин үй бүлөңдү, өлкөңдү таштап Голландияга кетип жатканыма өкүнөмүн. Мен эч качан эсимден чыгарбаймын. Айшанын мага намаз окууну үйрөткөнү, сенин атаң, апаң ар дайым менин жөлөгүм болушкан. Менин мусулман болуума сен себепкер болгонсуң. Голландияда мени чыныгы мусулман болуума эч ким тоскоолдук жасабайт деп апам мага сөз берди. Мен ал жерде мусулман аялдарындай сыйынып, кийинип жүрө аламын. Мен өзүмдү ак экенимди таң аламын жана кетемин. Бирок силер менен өткөзгөн өмүрүмдү эстен чыгара албаймын. Бир гана Аллах жүрөктөрүбүздү башкарууга акылуу. Мен силерден баарыңардан кечирим суранам. Мусулман болуп туруп, христиандардын мамлекетинде жашоого мажбур болгондугум үчүн мен жерде сени күнөөкөр кыла албаймын. Күнөөкөр тутунган динине кайдыгер караган сенин коомуң. Аллах сага ырайымдуу болсун. Мен seni sağınamam. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Hatice. Апа, мен кетип жатам. Бүгүн мектепте мугалимдердин жыйналышы болот. Эгерде мен кеч калсам, кабаттыр алба. Сенден суранам. Peki Hatice. Макул, Хадича.